أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ये तर्जुमे सरनन ख़त्म दा कुरान दे ये तर्जुमे सरनन ख़त्म दा कुरान दे दा ख़त्म नन पमियाश की रमज़ान दे न तर्जुमे सर कुरान शुदल तख़ात्मा अवदा पमुंग बांदे पाकल्ला एहसान दे नु बरकत दे हिदायत दे इलाज दे अवदा किताब द पाकल्ला गनी सुबहान दे ओ मुबारक मुशैरुनो हाजिरीनो ख़त्म शवे मौलाना से पज़ुबान दे नूद कुरान इल्म हासिल करे मोमिनानो औ मुबारक दे दा किताब आज़िम शान दे नूद कुरान इल्म हासिल करे मोमिनानो मुबारक देदा किताब आज़िम शान दे अमीन दोस्त वाइद टोलो मुबारक शनो औ जमा टोलो तपमिना दा बयान दे अमीन दोस्त वाइद टोलो ज़माटोल तपमीन दा बयान दे द तर्जुमे सरनन ख़त्म द कुरान दे दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह द तर्जुमे सरनन ख़त्म द कुरान दे दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह ओ शवे पमुंग दे साना द पकल्ला गनी सुबहाना शवे पमुंग दे साना द पकल्ला गनी सुबहाना द पकल्ला गनी सुबहाना ख़त्मुल कुरान दे दिल तमयाश के द रमज़ान दे दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह द तर्जुमे सरनन ख़त्म द कुरान दे दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह दादा रब एहसान दे द टोलो मुबारक शाह या कुरान दो खुदा अज़ीम किताब दे मुसलमानों ता खिताब दे अल्लाह
خدای کتاب دے او زمونږ پریمان دے دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه د ترجمه سره نن ختم د قرآن احسان دے د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه او یا رحمت ورېږي له اسمانه راغلي دي ملائکانه یا رحمت ورېږي له اسمانه راغلي دي ملائکانه راغلي دي ملائکانه د ختم ورځ د رحمتونو لوی باران دی دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه د ترجمه سره نن ختم د قرآن دی دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه یا الله د ختم ورځ د خوشحالي دا فضل او کرم د الهي دا د ختم ورځ د خوشحالي دا فضل او کرم د الهي دا فضل او کرم د الهي دا د مولانا سے محترم په خوږ زبان دے دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه د ترجمه سره نن ختم د قرآن دے دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه یا نصیبا او نصیب مشو خیر کثیرا د ترجمه سره تفسیرا د ترجمه سره تفسیرا یا الله نصیب مشو خیر کثیرا د ترجمه سره تفسیرا د ترجمه سره تفسیرا قرآن په وجه د جهان واړه ودان دی دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه او د ترجمه سره نن ختم د قرآن دی دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه یا پټي او پټي رمینا نن گویا دے یوسف الله بنجا الله دے یوسف الله بنجا الله دے یا الله پټي رمینا نن گویا دے یوسف الله بنجا الله دے یوسف الله بنجا الله دے امین دوستو امین دوستو آئی مالک دا بیان دے دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه امین دوستو آئی مالک دا بیان دے دا د رب احسان دے د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دے د ټولو مبارک
جمعې سره نن ختم د قرآن دی دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه دا د رب احسان دی د ټولو مبارک شه. جزاک الله احسن الجزاء. وای خاندي را خاندي ازغکي ګلونه مړاوي پراته خاندي را خاندي ازغکي ګلونه مړاوي پراته خزان وهلي ښکلکي ګلونه مړاوي پراته او ښکاري زیری د طالب د شهادت پاڼو کې ښکاري زیری د طالب د شهادت پاڼو کې په کږو ولونو د پټکي ګلونه مړاوي پراته د یوه کافر طوفان له مخه د کیوبا غیږه کې د یوه کافر طوفان له مخه د کیوبا غیږه کې د خدای د دین هغه عشقي ګلونه مړاوي پراته. د طالب العلم ضیاء الله او طالب العلم سیف الله خالد له نعتیه کلام څخه ډیره مننه.